Амузыка амч захьӡу агәы ҳалалратә концерт Аԥсны амҩаԥгара аԥшьызгаз аурыс композитор, апианино арҳәаҩ Алексей Хевелев иоуп. Амузыкант иажәақәа рыла згәабзиара уашәшәыра ахәыҷқәа рыхәшәтәразы агәы ҳалалратә фонд ашана имҩаԥнаго аусурақәа ртәан иаҳа иара иӡбеит ас еиԥш иҟоу аконцерт аиҿкаара. Еиҵагылоу аҿар ҳара ҳԥеиԥшроуп. Убри аҟнытә доусы излаҳалшо ала ичмазаҩ ахәыҷқәа ргәабзиара аихтәра ҳацхраалара ауп ҳәа азгәеиҭеит Алексей Хевелев. Я узнал, что есть такой фонд, который помогает тяжелобольным детям. Дети, конечно, в принципе, это все, что у нас есть. Все, на что мы надеемся, все, во что мы верим. И я посчитал своим долгом договориться о том, что будет концерт благотворительный, что все средства, собранные с этого концерта, пойдут на лечение деток или конкретного ребенка. Насколько я знаю, это конкретная девочка. Я очень верю, что эти средства помогут ей обрести возможность существовать и радоваться жизни. А концерт аҿы амузыкант иӡыригеит жьҭаараҩ жәижәаха захьӡу ивинилатә пластинка. Уаантәи иара убас Илиа Попов иԥсҭазаара ацикл аҿынтәи иара апрелюдиақәа наигӡеит. Алексей Хевелев иқәгылара хиркәшеит аиԥырҵра захьӡу Аԥсны иазку аԥҵамҭала. Агәы ҳалалратә концерт рхаладырхәит убасгьы Аԥсны жәлар рартистка Нора Аџьынџьал напхгара ззылуа аҳәынҭқарратә хортә капела ашәаҳәаҩцәа. Дара аԥсуа ҳәа анырцәтәи акомпозиторцәа раԥҵамҭақәа нарыгӡеит. Иара убас аконцерт аҿы ашәа лҳәеит Мадина Кәарацхелиаԥҳа. Ари агәы ҳалалратә концерт аҿы ирҳаз аԥарақәа зегьы афонд ашана ихыԥхьаӡалахоит. Ҷыдалагьы ишьҭхоит ҩыбжь шықәса зхыҵуа Ҭамара Ҭарԥҳа лыхәышәтәрахьы. Аҭыԥҳа лаԥхьа ишьҭоу зыхәцәгьоу ахәышәтәрақәа рымҩаԥгаразы аригьы лагалахоит. Имҩаԥысыз аконцерт иахашәала зегьы афонд ашана ахылаԥшразы рҭо Ҭамара Ҭарԥҳа лыхьӡала ишьҭхоит лара лыхәшәтәра азыҳәаны. Иҭабуп ҳараҳәоит иаҳзааиз зегьы даара адгылара ҳарҭеит. Аконцерт мҩаԥызгаз Алексей Хевелев Ростовантәи даҳзааит. Абра дааны Аԥсны иҟаиҵаз агәы ҳалалратә концерт даара иҭабуп ҳзаҳҳәоит. Даарагьы агәахәара ҳнаҭеит. Агәы ҳалалратә концерт иаҭааз иазгәарҭеит ас еиԥш иҟоу аусмҩаԥгатәқәа ауааԥсыра рыбжьы ақәдыргалар шакәу. Иара классикатә музыка концерт акәзар, уаҟа инагӡаз аԥҵамҭақәа агәахәара урымҭар залшомызт рҳәоит дара. Абас еиԥш иҟоу агәы ҳалалратә концертқәа еснагь иузцәырнагоит ахәыцра, ауаа реидыркылара, ауаа рхьарԥшра шаҭаху ахәыҷқәа ргәабзиара иадҳәало апроблемақәа рахь. Ишьҭакрааҵуеит абри аконцерт ҟалараны ишыҟоу рылаҳәоижьҭеи. Хәыҷӡак сгәы снархьит зал ахьҭәымыз. Иҵегьы ауаа ҟазар ҳҭахын, егьирахь аконцерт даараӡа ибзиан. Иҭабуп еиҿызкааз, даараӡа ус адырулеит, ибзиаӡаны иазнеит. Ҳгәыӷуеит изызку абри аԥара ззеизырго ахәыҷы лгәабзиара иахәап, дгәырӷьаҵәа дахьцо аҽықәшәтәраҟынтәи дхынҳәып ҳәа. Аразра еснагь аус бзиақәа хылҿиаауеит. Убас ари агәы ҳалалратә концерт аиҿкааҩцәа згәабзиара уашәшәыра ахәыҷқәа рыхәышәтәра аус аҿы иҟарҵаз ацхыраара ҿырԥштә бзиоуп. Амра Зарандиаԥҳа, Роберт Ламиа, Аԥсуа телехәаԥшра.